ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакен. Инак ба нашри пайғом мутаваҷҷеҳ бошед. Дар студия бо хабарҳо бо шумо Дилшода Ҳалим ва коргардон Исмоилҷон Холов. дар арафаи соли нави милодии 2021 иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ 4 нафар майбони деҳаи Амондараро мавриди аёдат қарор дода ба онҳо кӯмакҳои моливу пулӣ ва аробачаҳои майёбӣ тақдим намуд. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ дар арафаи соли нави милодии 2021 аз манзили даҳҳо нафар маъюбон, беморон, шахсони ниёзманд дар шаҳру деҳоти Панҷакен дидан намуда ба онҳо кӯмакҳои гуногунро дастрас кард. аз ҷумла дар яке аз шоми арафаи соли нави милодӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ аз манзили 4 нафар маъюбону беморони бистарӣ дар деҳаи Амондарии ҷамоати деҳоти Амондара дидан намуда ба онҳо дар навбати аввал барои дастгирӣ кӯмакҳои моддии пулиро пешниҳод намуда ҳамзамон як адади аробачаҳои маъюбӣ супорида шуд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бо ин маъюбон аҳли хонаводаҳои онҳо суҳбатҳои самимӣ анҷом дод ва изҳор дошт ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳеҷ гоҳ маъюбон, беморон, ниёзмандон хорузор нахоҳанд шуд. ман бачаҷон намояндаи пешвои миллат аз номи пешвои миллат омадем шумои хабаргирӣ. пешвои миллат ки? раҳмат бачаҷон, раҳмат бачаҷон. зиқ нашавад бо ман хабар гирифта мешавам. майдаш ман набиём, мана вакили мо ҳастанд, ҷои хабар мегиранд. шумо модари азиз зиқ нашавед. давлат ҳама вақт дар бари шумо. мо аз номи пешвои муаззами миллат тибқи супориши раиси вилояти Суғд ҳайат аз маҳкумоти иҷроия вакили халқитон аз ноҳия омадем шумоя хабаргирӣ. соли навтон муборак бошад. шумо чӣ шуд? ман дар синни 21 солагӣ ҳам то хуна гузараги буд бо ума хай ҳама навода гаштам. хай замона вайрон шуд, муҳоҷират рафтам ҳамон Россиява. баъд варам мекарду мега ба ҳама як варам карду ба гашта гангрема гашт. ҳеҷ гап не ҳаёт рафта доштан дар кор нест. 3 сол шуд. ҳама хел фарзанду чанд? ман як писарчи. худо хоҳад ҳамин паҳлавон нигоҳ мекунад. шукри худо. мо дар бари шумо, роҳбари давлат дар бари шумо. дар навбати хиш волидони ин хонаводаҳо ва намояндаи ҷамоати деҳоти Амондара Калонов Олимхон барои чунин аёдат ва дастрасии кӯмакҳои гуногун ба иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен арзи сипос намуда ҳамзамон таъкид намуданд ки онҳо низ дар навбати хиш барои дастгирию мададкорӣ ба чунин табақаҳои ниёзманди ҷомеа пайваста тадбирҳои зарурӣ меандешанд. طبق دستور سپارش اساسگروه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بخش به سال نو میلادی عیادت بیماران شخصان یک و تنها در حکم آنها درآمده است. امروز از طرف رئیس شهر و جماعت دیهات امانداره یک چند بیماران پرجماندگان رو عیادت نمودیم و همه آنها از هدایت و دستگیری‌های اساسگروه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و غمخواری آن کس منت دارند و همه روزه دست دعا می‌بردارند که تاجیکستان عزیزمان گلگوشفون باشد و وطن ما آباد گردد. ای خدای پاکیزه کریم ببینه ما منطقه بازار سوق خدای خداوند کشویش کارت برای کارت خدای خداوند اخلالتون اینم بلند شد
خدای خداوند کارشون پیشرو شود و خدای خداوند همه وقت دماغا چاق باشد و در بالای سر ما سایبان باشد ما کشایش کنید. گزارش عباس همراه‌زاده اسماعیل جان خالق از جماعت دیهاتی اماندرا. با مقصد اجرای سپارش اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدخالق از طرف رهبریت و متخصصان کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکند از نفسازی قبرهای فرسوده شده تشناب نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 29 با موفقیت ادامه دارد. با همگان معلوم است که سالهای زیادی شبکه آب و تشنابی موضع لب چشمه در پهلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 شهر پنجکند پورا کار نمی‌کرد. همه آب‌های افلاس و پساب‌ها روی زمین جاری گردیده با محیط اطراف تاثیر منفی می‌رسانیدند و بارها ساکنان این محله جهت اصلاح این کمبودی به مقامات دفتر مراجعت کردند ولی نتیجه به دست نآمد. با سپارش به واسطه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق از طرف رهبریت و متخصصان کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکند در اینجا کارهای از نو برقرار ساختن شبکه قبرهای آب و تشناب آغاز یافت. ضمن صحبت سرمهندسی این کارخانه رضا مصطفی جریان کارها را به ما چنین شرح داد. با سپارش اجرا کننده رئیس شهر پنجکند خالقزاده کارهای برای بهتر نمودن و خوبتر کار کردن کانالیزاسیون برقرارسازی خط کانالیزاسیون آغاز گردید. خطهای نوی کانالیزاسیون رو میخوانیم و خدا خواهد آینده با مسافه قریب 1 کیلومتر از نو سازی میکنیم. ما تا از موضع مکتب MTMO 29 تا پایگاه تشکیلات تازه‌کنی آموزشگاه آموزگاری پورا کنده گرفته از سر نو وصل نموده و قبرهای نو خوانده. ما نیت داریم که در وقت معین ما رو به اتمام رسونده و به کار آماده سازیم. مورد ذکر است که در اساس سپارش اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق جریان کارهای برقرارسازی این شبکه آب و کانالیزاسیون تحت راهبری بی‌واسطه سرور کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکند علیشیر پولوزاده ادامه دارد. او تاکید نمود که ما در مدت خیلی کوتاه با مسافه 890 متر قبرها را کنده و جای آن قبرهای نو نصب و وصل کرده می شود. از روی اطلاع علیشیر پولوزاده عین زمان کارگران متخصصان کارخانه در اینجا کارهای برقرارسازی را ادامه می دهند و در مدت پیش بینی شده این انشاءات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با اقدام رهبریت کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند گروه سابقه‌داران و یتیمان نیکول عیادت کرده شده به آنها تحفه ها تقدیم گردیدند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امام رحمان بابت به اهالی فهماندن مراجعه‌نامه حکومت جمهوری تاجیکستان در محل‌های زردآلودزار و شادانه شهر پنجکند ملاقات دار گردید که در آن رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده ساکنان را با سال نو میلادی تبریک نموده ضرورت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را تاکید داشت و با دلیل‌ها ثابت نمود که چنین مناسبت تأمینات اهالی را با برق منتظم عملی نموده برای فعالیت کارخانه صنعتی امکانات بیشتر فراهم می‌آورد. همچنین پیشنهاد شد که به خاطر صرفه‌کاری برای گرم کردن خانه‌ها ساکنان محله که اساساً در حویلی‌ها سکونت دارند باید بیشتر از بخاری‌ها استفاده نمایند. در صحبت مهندس سابقه‌دار برق خورشید سیروجوف و رئیس کمیته محلی زردآلودزار مطلب قربانوف
аз ҳаммаҳаллаҳо даъват ба амал орданд ки дар истифодаи нерӯи барқ ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд. баъди анҷоми мулоқот раиси кумитаи иҷроия Мурод Шукрзода ба чанд нафар сокинони маҳалла лампочкаҳои каммасраф тӯҳфа намуд. худи ҳамин рӯз раиси комишаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен уизи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода бобати дастгирии оилаҳои ниёзманд, кӯҳансолон, собиқадорони меҳнат ва фарзандони ятим сокини 91-солии маҳаллии Шодиёнии шаҳри Панҷакен Исмоилов Саидро аёдат намуд. ҳамин тавр дар дораи аксияи аёдати солинавӣ раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен уизи Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода дар маҳаллаҳои Зардолузор, Шодиёна ва ҷамъияти деҳоти Чинор шуда 8 оилаи эҳтиёҷманд аз ҷумла 3 нафар ятимони кулро аёдат намуда ба онҳо аз номи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бастаи маводи хӯрока тӯҳфа намуд. иқтидоми роҳбарияти комишаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ҷиҳати дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа бор дигар далел ба он фикр аст ки инҷо вазифагузориҳои роҳбари муаззими ҳизби муҳтарам Эмонурраҳмонро дар самти бо мардум наздик будан ҷонибдоранду барои амалӣ гардиданаш тадбирҳо меандешанд. барномаи алоҳида аз ин иқдом намоиш дода мешавад. футболбозони дастаи зарафшони шаҳрамон дар мусобиқаи футбол байни дастаҳои лиги дуюми мамлакат сазовори ҷои сеюм гардиданд. азму талоши футболбозони дастаи зарафшони шаҳрамон дар лиги дуюми футболи мамлакат дар соли 2020 натиҷаи мусбат дода онҳо сазовори ҷои сеюм гардиданд. ба ҳамин муносибат дар толбори маҷмӯи эҷоди фарҳангӣ Кохи Лӯҳ Шерилӣ ҷомеа доир шуд ки дар он нахуст мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиш Фирӯз Бобоев сухан гуфт. сипас дар назди ҳозирин ҷонишини раиси федератсияи футболи вилояти Суғд Аҳлиддин Юнусов баромад кард. ба шаҳри Панҷакен ташриф овардем ва бо масъулон вохӯрдем. дар ин ҷо бо муовини раиси федератсияи футбол Бисмаком Арофиев ва намояндаи кумитаи футбол кӯдакон наварисони федератсияи футбол наинҷом ва бисёр хушем ки ва он чизе ки мо хостем дар арафии соли нав ин чизҳо медалҳое ки шумо дар ҳақиқат барои инҳо мубориза бурдед ҳарчанд ки дар аввал ин чизи бисёр калон ам набошад аммо дар асл ин аз ҳамту ба даст наомадааст. яъне дар ин ҷо мубориза дар ин ҷо ҷаҳду ҷуҳду меҳнати чандин мураббиён коргарони ин соҳа намояндагони ва бо дастгири албатта мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Панҷакен ин дастовар ба даст омад ва мо боварӣ дорем дар соли оянда дар гуҷои кадом лиге ки бозӣ накарда бошед натиҷаи аз ин ҳам натиҷаи хуб нишон дед ва бо дастовардаи калон аз ин ноил гардед. дар ҷамъомад сараввал ба муҳофизатгари дастаи зарафшон Немаҷон Отабоев чун бозингари беҳтарин тӯҳфа тақдим шуда. сипас медалҳои чемпионати лиги дуюми футболи Тоҷикистон дар вазъи тантанавӣ ба футболбозон супорда шуданд. бовар дорем ки қадршиносии заҳмати футболбозони панҷакентӣ онҳоро барои боз ҳам беҳтару хубтар боз намудан ва баромадан ба лиги якуми футболи кишвар роҳбаланд месозад. ман Ҷорабоев Камолиддин, мураббии дастаи зарафшони шаҳри Панҷакен. ман имрӯз як ҷоизасупорӣ аз тарафи Федератсияи футболи вилояти Суғд ба дастаи зарафшони шаҳри Панҷакен шуда гузашт. мо миннатдории худро ба Федератсияи футболи вилояти Суғд, Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳукумати шаҳр, бахши ҷавонони шаҳри Панҷакен ки ин як ҷоизасупориро ба сатҳи баланд гузарониданд, аз номи мураббиён, аз номи бозингарон миннатдории худро мерасонем. дар соли гузашта дастаи зарафшон дар мусобиқаи чемпионати лигаи ду фаъолона иштирок карда сазовори ҷои сеюм гашт. чемпионати Тоҷикистон лигаи ду ин яке аз чемпионатҳои беҳтарину пурқувваттарин дар айни замон меравад, барое ки дараҷаи бозингарон баланд, сатҳи бозӣ баланд. аз ҳамин сабаб бисёр бозиҳои бурд аз тарафи дастаи зарафшон буд ки мо ҷои сеюмро гирифтем. дастаи зарафшони шаҳри Панҷакен дар соли ҳамисола ҷои дуюмро дар мусобиқаи ҷоми вилоятам гирифт. бо ду ҷоиза ҳамисоларо мо тамом кардем футболбозони дастаи зарафшон. дастаи кӯдакону наврасони шаҳри Панҷакен ҳам нағз баромад карда ҷои аввалро дар мусобиқаи ҷумҳуриявии тӯби чармин гирифтанд ки аз тарафи ҳукумати шаҳр худохоҳад насиб як ҷоизасупорӣ мешавад. январ ба гуфтанд ба мо ва мо мураббиён хурсанд ҳастем ки моро қадр мекунанд, ба мо дастгирӣ мекунанд.
дастгирӣ мекунанд ва варзишро ба сатҳи баланд мемонанд. ҳарчи хеле ки мегӯям варзиш гарави саломатӣ аст ва мо мураббиён ҳама вақт кӯшиш мекунем ки варзишгарои беҳтарину ҷойҳои намоёнро ишғол намоем. سرمربی دستی زرافشان شهرمان جمشید بهلونوف با قابلیت و مهارت بازیگران امید نموده سالهای نزدیک زرافشان را در لیگ یکی مملکت دیده نیست. باور داریم که چنین خواهد شد، زیرا خوب گفتند که باوری به غلبه نیم غلبه است. راهبریت و کل کارمندان شرکت صدا و سیما به همکسب خود مونیسا اتمولویوا بنابر وفات خوشتامنش همدردی بیان نموده به اهل عائله و نزدیکان شادروان از درگاه الهی صبر جمیل می‌طلبند. тамошобинони азизи арҷманд, инак барномаи пайғом ба поён мерасад. саломату сарбаланд бошед.